biren rong par arong ka chiboy rang lepan moidam ke piani nilita alang lilong kuano ni gari ghora alang lipen singki ke than long ning che khang on esi ili alang lilong an pili dun lo asi jastimeta bangke ning duglo isi bangke ke los lo isi bangke kangjin solo alang lipan dak nili tumpe na chika kang dak ke ni tum los pik lo dolamara arat atum ke athe rong si pu alam angkung alang li methang angpong amunit pana joko ando nila tum dolamara arada phai ke alang li pan jok ko ani tum adli ke long sitanon ke labang so adli bang jut kong lo los to nili to tapen isining duglo alang li pir thelong pen ini tuh barang jika kang dah apa tapi ini sih yang kang jinso ke cetan non na puta kang jinso ke dunang kok bangke alang lagi pamukang usumar bang ini sap lang oke alang tuh man ke lang ding lon di tali mikri buk lo kathe pa jang reke ni di paprang kiduk pa jang reke ni di paprang pini ari tani litum korte cicini ne dolang itu map amura phai korte bang phosita noni tung kidolong chom ke bang privel jo rata kiduk pa jangri almo podlo asi jaseman leke pa jangri paprang la pen kiduk paprang pot nilike ning duk pik penalang litum phanchin sodun pikang so samar bang henia phan la penasar pi hai pa lalo he nasi pini nili alang li arong ciboyani alang le pan arong thon dun nani nilta citong dut na video sabak lang ikana to akai lambo kadok kawi ati lompo Hana kiru pilo asi adak la biren akaya lamo hihek ben nilitum dak kasalam do ilitum makorte malasi goron rong hang alang lihin pen cipeduksi dak nilitum himilia tum pen cingki jethan sila bangso alamo lang di tokpon lo la sila dak kili damdi ta do ulang cok cili lita do tanang litum pikeng ponden non litum dak ketong masih un edet lo to we por sinili tum nangli der chet lo masila hai ka do prepare tang ta un pamika ke det lo sila dak hala apes bang ladak nangli tum kilong to anke stipur ke palin fit la abera bang la attack banai rong nili ladak por hi ponik po let kali tang biren rong phar akaya lamo aprang si kado kawia phan kardom pijir lo let biren rong phar akaya lamo hihek pen pachini alam thel puhenlo karli tang biren rong phar amhang ke thek 1st January 1994 kithi atarik 11 May gali April puji labang so dak ogalang milu 11 May 2026 arong malasi kania rong phar rong asaramen harsing rong phar Monduli Malasi Saint Joseph Monduli non kithi an atarik arta ke ningkan thongke prahinilu Kali tang biren rongphar asar bura men Siri Singh rongphar ape men Mrs. Kawi terang pi akorte bangke thomdo alang tum amen akleng Jameson rongphar akibi bijoy rongphar angjir inudo lake manai rongphar pi non kithi let biren rongphar ke adagwamlo apunu banghini do amen ke sarkoy rongphar lapen rajan rongphar lapen apisar banghini do lake nondiram rongphar lapen karlitang harsing rongphar
ani inudo apo anggir pi lake Mrs. Kajok rong phar pi kali tang biren rong phar ke amhang ke thek ke honghari aron pensi amhang theklo bonsita alangli lapen api apo akorte ahem asor hem sita apithu 23 February cheklo 2014 aningkan Father Johnson Arideng Pen Baptisma NC Christian Catholic Amonduli along Chipaok Dunlo alangli kalitang biren rongphar aphimili lahenlo Lina rongphar pi ani Morson rongphar aik Birson rongphar amu Regina rongphar pi ani Esmina rongphar pi amu Rubina rongphar pi amu Malini rongphar pi amu Salini rongphar pi amu Nalini rongphar pi amu Serlin rongphar pi amu Kirsan rongphar amu Clearbon rongphar pi amu Larsika rongphar pi amu Serlibon rongphar pi ai kasupi Athong rongphar ai kasupo Jirmir rongphar pi ai kasupi Mirjina rongphar pi amu asupi Lijina rongphar pi amu asupi Birta rongphar pi ani Borsing rongphar pi aik Ronsing rongphar aik Mirlongki rongphar aik asupo Sarlongki rongphar aik asupo Akchong acuklong rongphar aik asupo Sonsuri rongphar pi aik asupi Kalitang biren ahem asor amen Mrs. Onjuli terang pi ahem panbari hanserong alang itum kacipacor ke 2019 aningkan karbi aron ateng lapen monduli aron ateng pensi pangri pangdon ponlo kalitang biren rongphar asumar bahini do amen ke angel rongphar pi artaningkan proxy lapen anggir so rongphar pi angartaningkan ke thom kicharli angdeng SS higher secondary pas pelang lang higher secondary si porhilo kicharli adim LP school Basagon LP school lapen malin ta alomso chari duniklang ME school high school ke Daithor sayang deng kalitang biren rongphar alangli bihe kako pen ta chingki meo alangli heading pen kicharli yang deng unchit an charli ponlo bonsita hem asapso tangka maha kadure pen ajok kang tui o ang deng anke charli dun un edet lo bonta un edet lo bonsita alangli kereng awar sayaphan cimathasi apunu sarkoy rongphar hem dosi komputer ta bukakhat an charli dunlo lapen course ateng pajud dunlo lasofi alangli gari kasolaita charli dunsi apunu sarkoy rongphar gari abas wek dunlo basamen ke sam troksi arni kuligao along ahir tangrak pen bolero pickup pen pacitong ajok alangli kalitang biren rongphar ahir tangrak pen areng ahusulu lepen tong sikot pen Dimapur Jion Hospital along admit that pen si lang pon bom lu mon sita kopay kilang nu ajok alangli kidam tang tarik krisi arni aning sam baji proxy alom asu ahem apisu asu ahem kadu kawe apimili atumaphan cheu tikangsi ha chomrong mi dam juilu bangsu apir thepen cheu tikanglu ningduklu purun pernu nedat lo ajir po jupi penceng lok kadu kawe awi nang cipidun penceng lok jasmet pet il tumo korte ruel terang tinison rong hang moses terang alam tumke dudi sangsi lapen ajir po tumanta ladak awi nang cipidun penceng lok tangka maha motor garian dan cirabdun piglu kiso ke pemeje phan kadu kawe tumanta awi nang cipidun tu anta anam nang hang hepin lo gari motor anta anam nang hang hepin lo alang tum ninga klong basinang cirabdun lo sitami kupai kelang nupen
Pas banget. Oh, udah tuh. Mana apa berapa? Hula sapi malam ciri dia na bangke plane dia bang ini mahal hula untuk harga mahal ini jual ini ada bangke ini biasa tidak minum bu kalau yang tumba dah mesti dah you cilon le det po Roton sini lang masih dam belong. Ami par hona itu ronga sembotate ase ahim oro disot. Ronga sembotate ase moi. Oh, ronga sembotate top. Bis.